Daytan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka? Naimbag nga oras yung amin, papagayam, sakbay na, at tuypay ni Auntie Jor. Shout out papagayam, para kini pagayam tayo nga Owing Vlog TV. Kadagiti dadumapay a shout out nga imununan anay record kat mga ganyo dito'y video. Naimbag nga oras tayo papagayam, so agibasa tayo manen kadagiti comments. Kablaaw ken comment niya papagayam. Kablaawan tayo ni pagayam tayo a Corazon Gazmin ni pagayam Imelda Velasquez. Ako nana, naragsak man na panagdengdengag to'y drama yo, ma'am. Makapaikat ti homesick when no managpadigu ka ad-ado pa ti taraon a sumangbay kada tayo no lakit di aglaplapusanan ti adda amay luto. Thank you manen, ma'am. Ti upload yo, God bless ko nana. Thank you, pagayam. Kasama ta makablaawan ni pagayam Roselyn Hill, Ricky Castillo, Romeo Cabungason, Rim 7358, Rodolfo Quiapo. Ako na naunay daytan kaka, manakipunsyo na pamilya, maawis man wino saan, mapanlatta, ha, libre daytan, di ka mapanan. Thank you, Jor Drama Tips TV, ti makalinglingay drama yo. Thank you mut. Iti ayat yo amang tartarabay kadagiti drama episodes tuy Jor Drama Tips TV. Nga kang runana, daytoy unay daytan kaka. RJ Ramirez, Janet De La Cruz, Geraldine Larocco, Ginger Miguel, Lucy Rivera Porzillo, Mark Anthony Domingo, Leonora Bautista, Rojas Booking, Jing Montero Natividad, Lardizabal Rofel, Gen X Draftsman, Oliver Gutierrez, Ka Ilvocana Pages, Jess Tavera, Elvira Flores, Marilyn Dalicon, Yolanda C. Luis, Sky Blue. Kan kada kay aminen anaya tamang tatarabay iti drama mi na unay daytan kaka dito channel tayo Jor Drama Tips TV. Thank you and bye-bye. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Palpalibrilatan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Sige, agko-contribute tayo nga rodan. Iti gatang tipulutan ken arak. Manukin ka onyol. Siyak man tinakita mo nanday. Madi maralaw nyo. Awan ati maitad ko ita. Awan manan. Hindi na minsan kat saan ka manan anag-share. Awan nga ruday. Bagyo pa ita at makishirak ta mo maminsan. Kana yun mat nga awan maitad mo. Unay datan kaka. Kastalat ta ka na yun ay. Saan mait? Malo. Ala, ingkakidin kumatang tapno makarugi tayo. Unay datan kaka. Nay, agat arak kamot unyol. Nagsisat kami ngagbabarkada na nam. Sino aya nga mentag kasangay? Awan. Kasangay mi amin ah. Sino ngay nga raw tinangilibrikan ka? Nagsishare kami ah. Manuma ngay ti in-share mo, no kasta nga agiinom kayaw. Awan. Na, kuna ma-share-share, ita libre manan. Awan ananang. Mataggasto na kaya. Inom na ita. Ay unay daytan kaka. Madi ati kasta anak. Intun kuan makadlawan dagiti gagayim mo. Ibagadan taw na palpalibri kalatan. Ibagada lang ah. Awan na sakit bakrang kaw. Unay daytan kaka. Apay awan tintugot mo akwartam. Mabalin ayamot nga awan kwarta ti bulsak.
Kan oray aday mo't ko akwarta, jak kayat taggasto na nang. Na, kayat mo tiyag palibre. Ngam di mo kayat taggastaw. Ay unay daytan kaka. Apay mo't day at tao tagang ganasan na mo tagpalpalibre. Mas dawak Saan na kayat taggastaw no ada happenings no inuman. Di lamang namnamat yang muna. Awa na. Intun maminsan na makisango. Baraon tayo tapno saan na marwam. Sige. Nay, kisumot kisumungat. May tagtagari. Takay magam dito yan. Siya na. Gumatang ka, tarugyan tayon. Kunak man na gumatang kayo. Nagkunamot. Gumatang kayo na iti pagsasanggan tayo. Sika na no kayat mo. Kunak man no share-share. Kisumot. Sika lang mga minti sana makisir. Naira na magngawang kwarta. Itangay. Naira naman ang ngawan. Ada. So ngayon kain mangala ta itad kong tulap ng t-shirt ko. Sige. Ngam, mudtoy nga muna t-shirt mo. Anya? Ay, maladama. Una detang kaka. Saan kamot nga agat arak ita unyol? Saan kami na nagsasyat na nang? Apay aya. Diyak ngamin kayat ya gisyer. So gawan mo ti mayat nga gisyer. Ay ka very good ang araw tap na awan ti mabartak. Una detang kaka. Madi mo nga minti kasta nga inom-inom. Pakaalaan ti sakit. Sakit ti bagbagay. Kada sakit ti ulo. Kada sakit ti bulsa. Una detang kaka. Tingka kat agtrabahon. Kat agurnong ka tap na doon ti kwarta mi ti masungad nga aldaw. Agam no dahi tagin inumlatan ay agba nagkanto nakakaasi kan maadaan kanto pa yun itinadagsin asakit. O naydaytan kaka. Nara, magbagaan niyo man ni unyol nga anak ya. Apay ayaan day. Mauman ti kakadwakin ko anak. Dahil tala agpalpalibri nga main tiyan muna. Anya ti palpalibri na ngamin aya. Arak Anya. Amuna nga agsisir kami. Di mat agasat apulas. Ora no madama kami nga giinom. Maimbusan kami ti arak ken pulutan. Pulos adi agasat. Awan samot makukarta da dya tao. Adami kwartana no kas jarumar. Matlagayam. Apay nga raw, adi na kayat ti agastaw. Kay kayat na ti palpalibre. Just kay. Saan mo't siguro na rumor ni Unyol ang mapanagbarta kanya? Apay aya. Kano masursurunan dagiti kakadwana iti kinalaing na nga agpalibre. Saan arumwar ko nam kat norimwaran. Papanan na ngay? Mapan makisat Sa dinaw? Sa dino paingay. No diti ayan na giti kabarkada na. Saan na makapanijay? Tadidan kayat nga awisan. Napangarod. Mapanagpalibre? Una nga ta. Tamumitag. Di na kayat ti agas daw. Kayat na ti palpalibre. Ay unay daytan kaka. Kababain nga style. Mas daawak Ay, no asino ki di mo timalalaan na. Di nakitain abakay sa anak asarangusang akasken kwa Ad-adda asaan kanyak. Ay, saan ta nga agpinlabasaw iti dayta? Kani unyaw kat na-influensyaan laang kadagiti pada na nga artek dita. Nga awan amuda no diti agis tambay nga uminam salbag kitde. O naydaytan kaka. Sambutan tayo ti uminom ta awan tayo palpalibre at tao. Sige, siya kunti mapan gumatang. No umay dito ni Unyol, ibaga tayo, maawan inom. Agi istorya tayo lang.
Kasta talaga ti baga tayo kunkwana. Sauce, speaking of the devil, and the ditar. Ha? Di agin iistorya tayo langan. Tapno pumanaw mat lang. Awan magpagsasangan niya. Awan nga rod. Mga ala kayo Ayan na nga rod tiyala. Apay, awan kwartayaw. Sika, ada? Ada awan ayatilin na ti bulsak. Naglagayam. Apay nga rod nga di ka maagasot. No, pag-contributin da ka. Diyak nga rod kayat. Oh, no di mo kayat. Saan ka makisangsango? Di ka uminom ka nagpulutan. Agbuya ka lang no kayat mo. Naglastog kan tumbay. Kayat mo ti masalait. Nya. Apay, saliton na. Neko. Siyak mat. Ay. Hindi kay kastaha. Di kay pala nakainom. Ngam dadaalan ti ulayaw. Gulumot ng tisap-sapula niya. Sanak mo ta makigulgulaw. Anya ka ta saanan? Kat mo sikat ti manog kanyak. Kastoy laangan, taramidin tayo. Agawit kan unyal. Ta di mo matlakayat ti makisir. Anya? Madimat ngamin ti style mo. Mas dawak mo na. Apay, adda libre itapan ako na ya. Nagnginginan tupayan amin na magatang. Leta katagpalpalibre kanayunan di raramida. Unay letan kaka. Bastos na diya tattao. Asino tidakda ka matattao. Nakiti barkada mi ananang. Tinira nakit din ni Tumboy. Lukubakla ko ma. Naganawa da ngamin kag. Dayta, tidimar aramida nanak ka, tama idarum ka. Nang runak at babae dayjay. Tumboy laang. Nagkarit. Anya ayat tinagapaan niya. Diyak nga rin kayat ti agisir. Pilitan nakidin. Na, di mo kayat ti agisir ko nam. Di mo ka di kaya mat ti uminom. Kayat ko mo lagayam. No kayat mo ti uminom kagumatang ka. Kasta dayjay. Tapno saan ka may sarsarak. Uno saan kan arumwar amapan makiin ninom no awan ti kwartam. Unaretan ka. Nakapuot kamutan ti kanayon nga agpalibre iti bisyaw. Nagswerte kan ngay. May sa kayo mat nanang. Unay-daytan ka. Paliwan tayo laungan tayo yang tayo. Iti kasta, sana na makasurot da diyang unyol. Unyong paisaw. Mayat na itang liyam. Gululaan na dadadya tao. Manglamlamang tamuna. Di pa'y pulos agasot. Di na mo ti makisir. Ngam nagrawot mo titiarak ng pulutan. Mas dawa ka. Palibrilatan. Unay daytan kaka. Nagtangkin metan ti ulo ni Unyal nga anak ta. Napanmanan iti ayan dagiti barkada na. Saan aya alik-lik-likan ran? Kaumat. Saan laan natangkin ti ulo na lakay? Naposkol pa iti rupa na. Mangibabaen. Kasarita tantawan ay bagit ton samangpay. Nay, kita ang lakay. Iso ti sumungad. Kaslamo nalpay. Apayan barak. Nalpay kamay. Di da kakayat akasangoan niya. Sana nang. Awan dalang iti ayoyang may. Nay, maikatlon sanday ta nga awan da iti ayoyang yaw. Kayat naasawan, sandan nga aginom. Tsak patyan na nang. Kasano adi mo patyan, kat awan da nga rudon iti ayoyang yaw. Sandan nga agparang ijay, tawanan ti uminom. Di kayat asawan na ita, liklikan da kaan nga agnanayaw. Unay daytan ka. Pudno, ti kunan ni tatang mo anak. Saan da kan akayat akasangaw, gapu ti madeng nga ugalim. Ti ugalim amang lamlamang iti padam a tao.
Ugali mo nga minang tagpalpalibre iti amin abanag. Maday ti kasta nga aramay. Di da ka paikid din kabain ano kasta. Nanang, tatang. Saan laaday ta? Di da kan kabain, di da kan kasyan, di da kan kayat apulaos. Unay daytan kaka. Ito'y ginatang ko. Sa ipan ko dyan daber ni. May sabar ka rami. Nay, apay ngay dagita anak, nagadaw. Nay, rakmet kada karkarni mo dagita anak gadaw. Inak ipan dyan ti may sa agayim may nanang. Apay agkasagay day ta agayim yaw. Saan? Ilibrik mo ti daat. No, saan da ko naliklikan? Oh, paggasgas pamlaang. Awan gagayim ko nanang. Lumisi da amin ang kanya. Iso nga ilibrik man mo ti da. Nagsaya at dayta no sagpaminsan laang. Ang umno kanayon, ay ka, awam mo lang ti pagbanagan ti amin no di maibus ti kwartam unyol. Padaditan ni unyol, aglumang tayong. Ay, just kay, kaslatay mo lang hide and seekag. Magsilamangan. Kakatwa, anda kay kaday. Bernie, Manuel. Kakatwa, apay adi na kikaskasaw. Umayak mamay. Anday mat kung arak kan pulutan. Ay, andi, adda ka nung ingot nga apulutan kan arak. Humar tayo, itinaglamang tayo. Ayan yaw. Sangun na ka. Ayan yaw, kakadwa. Humar tayo. Sige, rumor tayo. Sangun tayo. Tiyam mo yung siguro kat awan imot ko niya. Amumi nga da. Kan amumi mat nga da kwartam. Iluto tayo nga rudan. Ito'y pulutan nga nalak. Pang dinakdakan ti daduma. Ti daduma kat sabawan tayo. Tamno day gupay. Kasta ati mayat unyal. Oray may sa ti unyul no amuna ti agiranaw. Sana ya? Un mata. Sige, agluto tayo. Wain, pag titinulungan tayo ng estimaran na ito, tapno mabiyait. Una. Kasta kumakanayon unyal. Sauce. Kayat dakan ano kasta. Talaga mo. Anya, ay, unay daytan ka. Saan na nasaya at ngagpaiso no kanayon latan nga agpalpalibre tayo. Masapo na mag-share tayo met, uray basit, tatno saan na mauma ti tao kada tayo. Give and take ako nada. Bueno saan, no asino ti addaan, iso ti agiparanod. Paranudan natay awanan. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan, anapauluan. Palpalibrilatan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.